Ya jigitlar Ulan öldü. Ardaymış unutmakta oyunlarda öttüstürüyor laciktir. Gelip bergen Allah razı olsun. Ömrün ömrü bereket. Yigitler har bir rayondan birden öpüp gelip berip koyuyorsunlar. Bol. Asıl. Birden amir sağ gel. Birden koyuyorlar. Birden çıkıyorlar. Vakatadan da buraya çıkıyorlar. Hey çoro, ben gittim ya da. Çaktayım o bana. Jigitler uy koygular. Assalomu alaykum, maqtovlar bo'lsin. Uy koygular jigitlar. Salom bilan savatlar bo'lsin. Cho'ng rahmat baqagan yigitlarga yaxshi o'yin ishga tashlab berdi. Boshqa rayonlarda cho'ng rahmatga kelib qatnashib aktivlik va Bugun batbatdan ulan o'zini to'xtov o'zini buyursa 7 tuvandan chaqirib talas birinchi boshlab beraylik. Shu baringlarga cho'ng rahmat, uyingizda tinchlik bo'lsin, bar ilmimizni vaqtla unutmoqtu va urushmay talashmay. Eng negizgi shu unutmoqda bo'laversa-chi, o'zim bar unutmoqqa kelib bir-birimizni tanishib, yaxshi muomalada bo'lib, eng negizgi shu. Sizlarga cho'ng rahmat, baringlarga kelib berdik. Bularlarda ko'raylik, o'zim azaybayli. Assalomu alaykum jigitlar. Birinchidan desa qalam baringlar. O'sha bugungi o'tkazgan Baqayta rayonida rahmat. O'yin yaxshi oldu. Englandni Ramazon qizilib yaxshi o'yin bo'ldi. Bundan keyin o'yinga yengil qilish. Arday mushuk so'ylarni unutmoq kerak. Arqaysi rayondan baringlarga desa qalam. Assalomu alaykum jigitlar. Alloh taolo chek maqtovlar shulari bo'lsin. Suyukli payg'ambar Muhammad alayhisolamga salom salatlar bo'lsin. Shunda har bir cho'g'ishda Alloh taoloning ismini eslab turganimiz bu eng yaxshi ekanda. Shu pendega rozi bildira olmagan bu. Alloh taolo rozi bildira olmaydi deb rozi. Shu Baqayta jigitlar sizlarga rozi bo'lsin Alloh taoloda. Shunday bardық rayonның балдарын башын біріктіріп, ынтымаққа чақырып, шо мына бұйырса таластың балдары баштап бердіңдер, сіздерге де разы болсын. Шундай эстафета болып, бір-біріске өткөріп, ойыныз мындан арда уланып, ынтымағыз бекемделе берсін жігіттер. Шол талашқаныңыз сый болуп эле, ушинтип ынтымақ ойындарында жолугуп, бір-бірісімен танышып, мындан арда жолуккан жерден бір-бірісі танып калат экенбиз. Бул жерге келип, көп балдарды көрүп атабыз да, өзүмен тең курактуу балдарды. Может билбей башка жактан урушканбыз. Эми туура эмес нерселер болсо баарыңардан кечирим сурайбыз. Ошол ынтымагыбыз арта берсин жигиттер. Алла разы болсун. Assalomu alaykum kalaптын жигиттери. Ушундай оюндарыңар ар дайым ынтымакта өтө бердин. Башыбызга эч жамандык салбасын. Баарыңардын иштериңерге ийгилик, үй бүлөлөрүңөргө бакыт, ырыскы каалайм. Акчанын майдасы тыйын болот, 97-лер кыйын болот дейт. Ар дайым ийгиликте, ушундай ынтымакта жүрө бергиле жигиттер. Болду. Церемония награждения. Güreşten mi? Güreşten ha? Gel jigitler, assalomu alaykum. Nagраждение тапшырып боло. 70 килограмм салмакка чейин 3-орун. Исмаил уулу Жекшенбек. Башпай кечки.
Şuraya takkanın da oraya, şuraya bas koysun. Gülgüle. Ekinci, üçüncünü de koşa çakırıp durup bir tapka ola da. Üçünün ayağında üçüncü. Geçmey dursun da ikinci bir. Çok uçuş gireyken üç öyle çarpıyor yolda. Ketmetir Salmakta ikinci orunda ele geldik üçün. Kursunda ek Uğur Damir. Askat mene tarafı. Başka medal. Ana usulüne salmakta çempiyon bolğon Abdulbekov Tavay. Bakaya tarayın. Üçüncü orunda. Kelle jigitler kol çabıp durala jön turbay.